bamukataguye bamubagaguye nk'umuntu wamuteza aramubagagurana. Izosi ntiryatanya ariko ni hafi yo gutana kuko bamukebye cyane. Ko twahageze tugira ngo ni nk'umuntu wibye ibitoki, kwanga bakunda kwiba ibitoki abantu bakabica. Nge byandenze nkimara kumva ayo ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari Kambyo habereye amahano ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi barwara imitima. Urupfu rw'umusore w'imyaka 25 y'amavuko witwaga Jean Paul, uyu musore rero akaba yishwe urupfu rubi cyane ateraguwe ibyuma, dore ko bamwe mu baturage bavuga yuko basanze uyu musore bamukase izosi ariko niryavaho. Ubwo ubugenzacyaha bwahageze bwahise butangira gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe uyu musore uri mu kigero cy'imyaka 25. Abaturage bavuga yuko bahuruye baje kureba nimba ari umusore waruje kwiba ibitoki, yenda bakamufata akaba bamwishe, basanga ntago ari uko byagenze, ahubwo bamwishe bamujugunye munsi y'umukingo kugira ngo basibanganye ibimenyetso. Ubugenzacyaha rero buri gukora iperereza ku rupfu rw'uno musore w'imyaka 25 y'amavuko wapfuye urupfu rubi cyane. Ariko abaturage bavuga yuko hano bakunze gutera ibisambo bikaza kwiba ibitoki, babifata bakabica, yenda bagize ngo niko byagenze. Ariko uyu musore abaturage bavuze ko batanamuzi mwa kano kagari, ari ubwa mbere bamubonye, ubwo imyirondoro yiwe ivuga yuko akomoka mu karere ka Nyamagabe, ariho yafatiye ibyangombwa mu murenge wa Tare, niko ibyangombwa bye bigaragaza. Yenda ashobora kuba yaraje gushakira ubuzima hano, abagizi ba nabi bakaba bamwishe bakamujugunya hano mu murenge wa Mayange, yenda bamwiciye ahandi kugira ngo basibanganye ibimenyetso. Ubugenzacyaha rero bwataye muri yombi 5 bakekwaho icyaha cyo kwabishe uyu musore w'imyaka 25 y'amavuko. Abaturage batanga ubuhamya bavuga yuko uyu musore batamuzi, ari n'ubwa mbere bamubonye mwa kano kagari, bityo rero ashobora kuba yiciwe mu kandi kagari akaza kujugunwa hano. Abaturage babonye uyu murambo mu gitondo bari bagiye guhinga mu masaha ashira saa 12 za mu gitondo, nibwo bavuze ko bagiye kona akabona amaguru aramanitse, babanza kujyana n'umuntu uri gukora siporo mu mukingo ari gutera pompage, amakuru ari hejuru. Mu kwagera nibwo basanze uyu muntu yishwe, bamuteraguye ibyuma ndetse n'izosi barikase ariko ntibarikuraho. Nibwo bavuzaga induro baratabaza, inzego z'ubugenzacyaha zirahagera n'izindi nzego z'ubuyobozi zitandukanye zihita zihagera, nibwo bahise baza bahita batangira gukora iperereza. Imodoka ishinzwe gutwara imirambo nayo ihita ihagera. Kugeza amagingo aya ngaya hari abatawe muri yombi bakekwaho kino cyaha, hari 5 batawe muri yombi nyine bakekwaho iki cyaha cyo kuba bishe uyu musore uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko akicwa urupfu rubi cyane. Ibi byarijije abaturage benshi, abandi barahahamuka, abandi batangira kuvugishwa bitewe n'ibyo babonye. Bavuga yuko uyu musore batamuzi ndetse ashobora kuba yiciwe mu wundi murenge, bakaza kumujugunya hano kugira ngo basibanganye ibimenyetso. Ikindi cya kabiri bavuga yuko hano bakunze gutera ibisambo, babifata bikarwana, bikarangira hapfuyemo umuntu umwe. Bavuga yuko rero hano hari umutekano udahagije, bityo rero hashyirwa umutekano ukaze.